Kaunti ya Nyamira igaenekire kugendera gusira chisemi mensemo ya bunge iyo aya nigo haya kwana chinga kicho kubwatuke basi guchia se skulu ya secondary ya Tindereti senior school imeye ward ya Nyansiongo asboigo akwanire iguru ya magendero na boigo siasa chensemo ya bunge iyo na boigo ense ya Kenya asobwagari. Asante sana. Umuyiga buko bareta amo abayiburi aborokigwa amo na barai aho kurua ase county ya Nyamira umujumbe oborabu Patrick Osero ritskoria rero nigo abwatoka ebas gocha ase skuru ya Tindereti bunenchire yemo yogosira chisemi. Mujambo. Bas, leo mimi nimekuja hapa kuwaletea ile kitu. Hiyo kitu ni mzuri ama ni mbaya? Ege nataka goteba abantu baminto ba Tindereti. Hii basi vile Kepsha amesema ni ya kusaidia kwa curricular activities ya watoto. Ni sawa. Lakini esobo kene. Umwarimu we munaro muyega amatanga gakoba. Takoba ana mwana mwenda guseba no musafara. Sindio? Hapo basi ni ya shule lakini pia ni ya community. Osero nigo aigora bene tirabara toribere ase skuru eyo na komenta kwana na solar panel echo kirache gokonya oborabu ase skuru eyo ase bono arua esegeto gochia sabana komenta umukia na gokinya ebirengo byetisemi ase skuru eyo. Mimi nikurudisha asante kwenu kwa ile kura mlinipatia. Nirudishe mkono na nyinyi mjue ya kwamba mlichagua mtu ambaye anatimiza ile alisema. Nilisema basi ikakuja. Hiyo laboratory nilikuja wakati ilikuwa inajengwa, sasa nimeingia ndani, kila kitu iko ndani. Sasa kazi ni kwenu wanafunzi. Mtagete moita ni kisukuru umwaka uyu. Mwanchire kabisa kwa ni turi kisukuru chinde. Wanafunzi. Yes. Ili na mimi nikisoma ise ngaseti nga Tindereti High School. Gerunda bunge gari gotara byamadana yes. Ali mbuone. Abuna abana bane. Sindio? Yeah. Asamenta gukwanira amagenderero akorire gochia asabana Tindereti bunenchire yemo yokoirania okoboko abo asare mire chindani amone bisima ibyo birache gukora umuchando bwa mache. Amache nare muga, amache te yoga iga. Kuna maji hapa? Maji nara adia? Ono, taite mbata Tindereti. Mnamba anjete. Ege ndumuja okora na ekemo. Chagua komiti ya machi timaji kusenero ndani maate ewe komiti Morris Nyabuto nara you are in the committee arina ya maate ndani irina renta it cost us about 30 million idire maate phase 2 no waka mache achega naenda tirimuke uchimaate mwegure achega naenda tirimuke uchimaate tota roko makone uchimaate uchiso Morris Nyabuto uchimaate wono rugoroga aronga kimokoba ngakimokoba igamba tebyesiri wono muna mokoba oyo muna tolemera macharia tuwakiri ngambia mono sana alifanya kitu mzuri inasabu watoto pale na hapa na nje mugwanja nyanguse ni nyaire market igaria bangina batachero. Bono nigo arua ogosaba gochia ase abantu borogongo rugusi anne mono nonya Kenya ngima gotwara obwamo chinga kibune chiga torigeretie obochori obonene bwo mwaka 2025 hapa mbele omugusi gwikabe genteka muna diarasiku na ine boti yaniriga Nyasaye onye ngakinero omugusi aragambe Kenya iye kwa mapenzi ya Mungu ngono omuntu gutubeka hamwe ngakyakuru omuntu gutubeka hamwe ngakyakuru Tindereti omuntu gwagera chikurejo nkoripoteria egetesenie keiga igensoko kureiga ebunge ya Borabu county Nyamira nkoro kwa Sophie Oigara.